ndumiwe. Oh nice, ndashaka tugire mariage, ndagukunda ndagufana. Nice kuze paka nikasikia na crazy akadakambia ati kandondo umuntu muri nyinshi meza ako kanyuma niko kambabaje. Ako kanyuma niko Ndego ati ni tutu ninde tutu kununda mwubaha cyangwa nawe nitwubahana ibyo ntabyo yokora. Ntabyo yokora. Roho unajua ni nini? Amutakutana ni X-ray. Oya tutu nta bintu nk'ibyo. Tutu ni X-ray? Tuzana si X-ray. Usanga ari X-ray nyene yabikoze. Bobo. Yabeshana kuzi. Vuga cyane twumva. X-ray uko ntiyo kwitezaraga yandi. None umuntu yitejeje sisi ariko kwiteza je kobereye. So inzobe imviriza je mfise banzu ndire mani ico kintu je mfise agakara kanje keza mana kano kibirabura ariko yabayita Carolite kandi je reka tubyihoze ni private iyo ni mukorogo ntadukahange. Bale je na mikorogo nisi. Maso watangiye kugira inzobe nivyo. Oya ngira we tubahane na mavuta je nisiga ngira ni fondote gusa na mavuta je no kwisiga. Sawa nice twambie sasa uyo muntu waravye ifoto yiwe basi mani nta profile aririko gusa kino yambwiye ati nimero ari nshasha no muri telefone yawe new number amani manager lakini manager naye ni ndugu yao tatizo je mwese ndafise nimero zanyu mani unyandikira cyo kwati uyu nikuze cyo ntibo kandi zirarujise rero umuntu niwe ntati kandi akeneye ko ndamumenya ninde akandi ambwiye ati je ndi umuntu wo muri nyinshi meze kandi afise mu ruhara rune muri nyinshi meze so ninde uwo muntu narishinda gushibira kamera because je ubu akanaho nzi ni gushimbira kamera. Yes babies ndabakunda cyane ngo babies bakunze banyinshi meze ndabakunda cyane myinshi nanabakumbuye meze bien meze fresh ni Mr Kauzini uko bisanzwe Mr Twitter umunyamakuru umupresenter atavyorosha ariko abikora neza muri cyo gihe bakunze banyinshi meze today rero ndi kumwe na Nice namuzanye kandi imbere ya kamera kubera ko yaranzaniye urusaku murazi nanje ko ubu rusaku rwarangoye ndi umunyarusaku yiberengaho nyene tunguma ndabazana ibintu bimeze fresh bimeze bien hama rero Nice imeze neza kwanza ndekora kwanza Nice ndaninda gukumbuye sisiyo excuse me oya ntacu tukuri kiganiro Nice amakuru y'imisi fresh imeze bien nakuona hizi siku na shine ku marezo sociaux una trend tubahane gusa ibyo sibyo yatuzanye so ubakane je nawe Nice naho nkunda ntiho cufata decision iri briske nkwiyo onya kunsaba ko twubakana imbere ya kamera nk'ivyo onya ntibiba bikenewe wari kunsanga in private ukazana impeta ugacuvuga kuze will you marry me unapiga goti apana kuniombea mbele ya kamera ngo kuze twubakana no wewe hari n'umuntu amaze no kugutonga wewe apana umwe none ha mucu include Nice Nice aragiyemo rega kuno ntamani kandi nari nifise n'ibintu ngomba kubwiye taniba ntameze fesha gusurantu engeje wenda ati ntamo kugarana kudra my god mucumbwira Nice yuko no kuza rimwita ngo ndakubwiye oh my gosh ndakwereka ama message y'abantu bandonde so abakurondera nabi wawe so kuze reka tuvugane kuri sujet nakubwiye ati kuze ndishike ko tuyagana nawe kandi si private cyane bishira imbere ya kamera kuko twege abantu umenga tumaze kwinjira muri industry menga ubuzima bwacu bwose ni imbere ya kamera kiretse ibyo tubwira ati ntavyo dushatse gushirako hari icyo byiza cyaka gushirako turi muri chambre yawe kuze ko ufise umwana ari hayigira babivuga imbere ya kamera ivyo tuvyihoze ni private yawe aya nawe kutari bwavuge ko wahevye amashuri je biraboneka iyo mpevye ntabihevye barabibona je sinahevye na passion hari warahevye hari tandukanye ryo guheba no gupasiona man gupasiona yo isigura kurengeje imyaka abantu batahura baratahura passion no kurenza imyaka ari ikintu hari kurakora ni private and so kuze icyatumwe mbwa ati ndakuronde nabwo ati ibintu dushaka tuyage simbe si nyuma ya kamera bisobeje imbere ya kamera bakunze nyinshi media je ndibuka mima sound ndazi kiri hejuru naho novuga buke yuko ija hejuru microphone rejwe ntigenzira vugana so oya si ibintu byo kuvuga ati ngo ndiko ndatababarika abantu bavyimba baraza kubyumva ndagusaba ikintu kimwe Nice bashaka guhagaranga kubera ndarusha kuguma njana kuboko kuko nyeri ko nshaka kugira uruheko kana kati kakozi kuraheze amaheru yakore none vyakunaniye gute so nibiki nakazi ka cameraman kugira anyegere wakoze nyinshi media jicho kintu cyambaba kubera ikishima kwanza nibiki man ndabireka niki sawa vuga ntacho ndakumviriza
nakusikiliza mpenzi epo nice abakoze nyinshi beda ndibuka the first time avuga ati nice ndagwaye urabyibuka igihe nari ngwaye hamwe nawe utanyegera kiretse na babobo bamuguma munshihagura mugira ati oyo bikini biki nice ninde muntu yakuye hafi muri inyishu meza ndagushimira ko waraje kundabafa basi ibintu nk'ibyo sibyo ariko ikindi cya kabiri hari umutipe wigera ubona ngo ari karandraga no hari umutipe ubona nyandikira ngo wa mu diaspora wa nta kiganiro nagukoresheje no mu diaspora aje kukuronde uraka diaspora gwako umutipe iyo tumubaza ko afite passport yari kukwereka man so virika tubyihoze yari mu diaspora rero muri ma igihe ngwara sinabonye umuntu anyandikiye nice I love you igihe mfise ibibazo sinabonye umuntu andraga avuga ati nice ndagukunda cyangwa ndagukeneye igihe ngwara yani wakubwira ati kama unaugua tunaonaga mpenzi ama mtu ambayo wakati shida sasa kwa muda nice nimeshine nice niko sawa nice niko hivi ndio naanza kuona message kila kitu so kitu ambacho kimenifanya nikuje mbele ya kamera nichi huo mtamenya vuga mu kirundi siri kuze uwo bundi nyandikira nice bite nice ndagukunda kinabaza ati uri umva ibintu nk'ibyo ninde tukwanza tuvugana ngo ndo umuntu muri nyishumedi ariko abantu munyishu bida bose ndabazi ndazi bobo ndazi kuze ndazi kone manje ndazi tutu ndazi bande ariko umuntu ntawonzi rero ndavuga ati umuntu nyandike ni bobo ni wowe ni pana mi jo hakuna kitu mtu fulani unasimira kupendeganisha kufia nacho ntazokura kubera wewe ntacho ntazoguha jewe mani ndumukoga ndumukena ariko ndihagarara ko blo ufise ibintu byawe bigomane singoma ngo bijye ko jewe kandi kuno mwanya nta bintu by'urukundo nkeneye mani kuko igihe nari ngo nta rimwe nabona cyambere ubu meze fresh niwe ko baraza kandi kamenya uwo muntu ninde Tana ni bobo mimi kutongoze wewe nice bobo bobo ni bobo man yiko kanabisha tu ni bobo mie sina akipa kona kingine bobo avuga ati ngo je nzoguhica ukeneye ntaco nafise kwisi bobo ari mu cameraman aguma behind camera afisiki afisiko bobo atana telefone afise ubu na telefone afise are you sure bobo aragica urisi rwata telefone afise gusa tone turi serious uwo muntu ndashaka kumumenya urumva abantu bagukunda je nibaza ko ari benshi twese twagukunda ntitukwa ni sawa ariko ukuntu yanyandikiye man nuko ata telefone yazindi kugana oh nice ndashaka tugire mariage ndagukunda ndagufana nice kuze paka nikasikia na crazy akambia ati kandi ndo umuntu muri nyishimeza ko kanyuma niko kambabaje ako kanyuma niko ndavuga ati ni tutu ninde tutu kuno ndamubaha cyangwa nawe nitwubahana ibyo ntabyo yokora roho nayo ni nini amutakutana ni x-ray oya tutu nta bintu nk'ibyo tutu ni x-ray x-ray usanga ari x-ray nyene yabikoze bobo yabeshana kuzi vuga cyane twumva x-ray uko ntiyo kwiteza ragayanda none umuntu yigeze yitejeje sisi yareka kwiteza je kobereke so inzobe imviriza je mfise banzu ndire mani ico kintu je mfise agakara kanje keza mana kano kibirabura ariko yabayita Carolite kandi dore katubyihoze ni private iyo ni mukorogo ntadukahange bale je na mikorogo nisi maso watangiye kugira inzobe nivyo oya ngira we tubahane na mavuta je nisiga ngira ni fondote gusa na mavuta je nakwisiga sawa nice twambiye sasa uyo muntu wararavye ifoto yiwe basi mani nta profile ari iriko gusa kino yambwiye ati nimero ari nshasha no mu telefone yawe new number mani manager lakini manager naye ni ndugu yao tatizo je mwe sindafise nimero zanyu mani unyandikira cyo kwati unique cyangwa nibo kandi zirarujise rero umuntu niwe ntati kandi akeneye ko ndamumenya ninde akandi ambwiye ati je ndi umuntu wo muri nyishimeze kandi afise mu ruhara runini muri nyishimeze so ninde uwo muntu nashindo shibira kamera because je ubu wakano nzi ni gushimbira kamera ubu sishinkeneye relation yari yose leadership wikine kisinkeneye because genari ngo narabonye umukunzi no mwasi man nkakabobo koko ntikavugira inyuma ya kamera bobo nasirega niko tuko turi mu kiganiro batani uya kipinga kurumva ikintu bobo ari kavuga bobo ari nyuma ya kamera ngo igihe nari no Albert kamenje twarega bobo nani wanutse sawa byarabaye kwera ingwara kandi sije nayiteye sibyo kandi byabaye ngiye gufasha umuntu mu kiganiro ndibaza ngo narabibonye yego so
naragwaye ubu narakize ndamushimira amabanga yose yarankijije ariko kwe kinari ngwa yacoro mwigiza mbwa ati ngo rikarandiraga ngo nahise kujya nyine ngo ameze ndamukunda katigeze aza ariko ubu meze fresh ubu ndashininga meze fresh bikirigi bizo mu yate nice ndagufyoko urazi ko uvuze urashininga nkaca nibuka ikintu kiwe urusaku rwawe mfise ubu ni rwinshi nice mfise urusaku rwawe rurenze nyabagereye nice ni gute uja gutanga imikunjo kugira amatirange imbere ya kamera kuri Fresh TV. Oya nice nukuri ico kintu ukimbwire urashobora kuja nasurazi ko bijya kwimaramaza umwana w'umukobwa wait cyangwa wari wabore kuze wait nonye inzoka wait kuze na rindira wazi rindira oya ntumbaze banzi rindira umuntu abonye nafashe uku ndamwegira imintu irabone kuko no hayo wati shema yarafashe na hato kunyirira ko ryamagaza shaka afata ariko abantu bara complicate no ibintu nk'ibyo nabwo ati narapasiyonye ku mashuri sindi kunda ibintu by'inkundo kandi twako takora ikiganiro gisanzwe cyangwe ni shema nyene usanga ari na shema ariko akwandikira were nice shema nabaze kumukoresha muri inyishu mezi ikiganiro shema cyangwe ni wari ko akwandikira neva mani kuko inimero za shema njye zifise sibyo nimero za shema izo nimero ni shasha kandi umuntu akende kumumenya muri nyinshi byatari uko genda stopping akazi kuko ndibuka gengwaye nta numwe nigira mbona ndi mu bibazo nta numwe mbona ariko umeze fresh n'ucubera ngo abantu baragukunda so buze ndakeneye yuko ubu muntu mundondera ukamumenya so kandi bye subiri kwanza amani bobo ko ari we adukamera twese uwo muntu ntabwo usanga ari bobo ari wamuzi uvyo waja kwibaza je ngo nenda muzi sindamumenye ngo ivyo baraba ntako kajambo kanyuma yakavuze man bobo uramuzi mani mundeke je nyene jivyo ntibinda oya nice ndo uyu bobo tumushire mu kiganiro mose bobo uyu mujama w'umuzi mwe ntibindaba ahubwo mwe nimukora ibyabaza yamba naje ukamera nawe mumbwire nzimwe kamera oya kuko ntibindaba none wowe ni udukamera twese kandi uyu muntu ibyo ni umuntu yabwiye nice ko we ari we muzina mani nyambi kiganiro wakimaze igenda hariya jivyo ntibindaba nta nivyo jivyo nta nivyo shaka kwishura sawa nta gusa ariko urumva ko uri kura decor gico ndico cyo nkora akazi kanje neza habwo wemva no mu maso ikintu gihari kuno kwezi kugahera nzuca ndamwirukana ku kazi bayi gusa ako kazi kankorera mani wabukoze jewe uri kurantumanda umukozi sindagutumye nakazi ka uri umujournalist utegeza kumenya ubintu bwose bikora abasibyo kandi chef de programme ni giko umuntu yezo muri nyinshi media ubwo ati genda umuntu mu nyinshi media akaza kumbwira anyandikira nk'ibyo kuri phone wonze ushaka amazi nzo kugura ushaka imodoka nzo guha ntawo nzi ntawo ndabona ntabyini kandi uri chef de programme so bye ndumiwe